thupun le khabu chu ibati nga hile pathinin vanui le sit pong pi chitin nam tin pau tang jouse dinga warning message api nu kha pen chu akimu in hi chu vantil thum tu pu itiu chu he revelation bung somli chang sigi na chu simti nga hile vantil akhat na penin hitia thu sap akiza in pathin gengun alo pi ji chu pa chayun aje chu athutan vaihom phat alhung tan a he so pite ho Pathen Thutan vaihom phat a chu hita ve ti chu kisei tan Pathen Thutan in aimo sa ne phat apoimo ta hunkho ta chu hita vin Jesu Krista ani veina ahung kitna dinga hi kigu sadem le phasade mai im theina devin tunya hi Themgao tu seido apoimo ta Pathen Thutan ko na inizil dio he tuni Pathen Thutan say do andiu su Daniel Hapta hung hidinga in Daniel Hapta kiti hi the book of apocalyptics tiaki he khatchoi in Hiche 6th century BC phalaya ani kizi Hapta in chota le phat nung mite Krista nga hodinga pathinin anapi Hapta choi in ya tu ni hi het chin lowa khole sim phat mo mong cho hitai ti chu kichi ta tu nai chi sei do kido in Adidia Daniel Themgao in ahung lung ding thel ni se ho zo si hi thu se ho ong run masang kum phat so ta masang pia Themgao kama ni se do sa chhinia chu Pathen thu hi a hin jing dan alo pi dan chi chi ta hi mu di he ai le Daniel le khabu chu ing lut ding le bung get na hin Daniel Themgao in Themgao thilmu azal khun lup na amanga amu thu mu in hi chia hin sahim ni amu in hi cha sahim chu kel ngui chal le kel chal chung chang ahin he ai le Daniel Themgao in Hiche Themgao thilmu sahim te nya bat lai ta chun kel chal chu ha ta nong hain kel wi chal chu atat luin azau tai ati thu cho ki mu nei ai le pha cham khat zo among chung chang ban tilin an hil chin chun kel ngui chal ki ti chu medio persia lenga ma hi ti chu vat sa na in abanin kel chal chu medio persia hinzo lengam Greece lengam chu abat sai ti chu kichi ta na hinil chin ta nei Hiche lengam te ni phat ki chei zo zo a hi akinyo pa vaihom phat ahung hun dan Daniel chun bunget na sunga amukin in Hiche akinyo pa hi akhang to le zingin van loupin ho ge jen akhang to ve ati chule pumgo thil thu ki bol zong alamangin abanta le van sipei te lam kai pa zong ade in thuta elo le thudi ki ti tur to chut be in Pathen mi thieng te ho abol gan thein chuta le Pathen mun thieng asubun ale khup hil zinge ti thu hi akinyo pa in abol dan Daniel ai mu kit ta nei so pitio i sei no mun chu chilai akinyo pa chan chin hi tu nya hi i sei buling sel zo lo diwa in hi chi subject achum mo monga video chom khana i sei diwa he tu nya i sei nom pi penu chu akinyo pa hin hi tawa na to na pen hi iti chana sot ding ham ti hi Daniel na bui pi he to ai ai nei chi ani bui pi lai ta chun vantil ni ki ho na thu he zai hi chun Daniel in ai ngai tan hi le khat chun khat zai tin an sei tai Daniel bung get chang som la li chi sim ti ngai le chu pha ni khat chun khat za sei pin nil ha le jingka sang ni le zathum geya hitia hi ding ai ade akinyo pa na to chu jingka nil ha ni kho sang ni le zathum lo ding ati abanta le sang ni le thum cha ki chayau ti ne pi su ding ham ti ting le chu zo ting le mun thieng zong om na ding dola ki koya ki tha sim do ding ati mun thieng su thengam ding ati pen hi masang lai Old Testament khanga Pathenin mosi ani sa sa hobu sunga chon sit thoidam na mun thieng su thieng na na to do chun hong ki zom he Pathen hobu ni sa sa pen chu nisi lahin chon sit thoidam na denga kyangwe thawa thim puil athi san chu mun thieng sunga achoi na Pathenang sunga hi izia cha de chon sit na chu thoidam na na ni to jinga hi chule hi chobu hi Pathen bizia ne sa sa mi ti tinga hele Pathenin mihim te dinga plan of salvation giti huhhingna na tohgon mu chi theina ding a blueprint ani sim pen cho in ya chu huhhingna message elole huhhingna di ta thuta kiti het chi no mai le hobu chanchin dol hi phatake cha het chi nga in
tu nya jong hi chi sei chin man lo de in hobu chung chang chon sit thoi dam na pathinin huhhingna na to thugu asial dan hi chi hobu chung chang jong hi khat waiting le video chom be subject chomai ni sei dio kum hlung ke ya hi ni si le hobu a hi gen cha thi san chu hobu daltan na chu thim point thi san athe dan ji ai le chu kum long ke ong ji ti nga len thi san so anam si ji ta in au ji tan hi chu thim point khat waiting le ga su thing ngai a su thing ni khu chu English pa chun day of atonement akiti in thoi ki thoi dam na ni khu ti ding dan ei pa wa chu hi chi ni khwa hi thim pu ga lut zia mun thing aga su thing ji ong do ting la hin thutan na ki pana hi ta chu Israel cha te chu a chon si ki ngai dam ho le a chon si ki ngai dam lo chu se khana ma ngai dam na chang lo ho si chu su nga ni ki saplia ngai dam na chang ho chun ki pa ta ham bu ko ni man jiu thu sim ki boy mun thing su thing am di ki ti pe ni thutan naung hlung dan bat sa nai ti ju ki chi tan ki mun ai le Daniel mung ge chang som le lina ki sei pen wang he le lấy sĩ na hầu bu muốn thình bên hi kisei na hi ta lâu đi ngay cùng so pita zo phat nung lang pia hat be se thilmu đi ngay kisei hi chi chu pathini mosi na sa hầu bu su thing na chu hi lâu đi ngay lấy sĩ na hầu bu kisei na hi poi di ki chi ta in akimu chinin ata ba in jong bible achun hi tina ki mu in Daniel bung ge chang som la si sigi chui sim ti ngai le vom him chapa hi chi Themgao thilmu na ki vet sa hi phat ki cheiding thudon ti ki chinin hethem ti adi leisi ki chei kun nga thilung ding ti chu ki chi ta Themgao chun ani het chin chu akimu ai le hi chi mun thing ki sei chu ipi mun thing hi ta dem leisi ra mun thing hi lo wa hi le hi chi mun thing ki sei pen hi wana hobu mun thing pen ki sei na ye chu Hebrew bung get chang ni ju sim ting ai le chuleh mi him tun do hilowa pakai tun do hobu ta bele mun thing inei uve hi chi Bible cha ko na chu leisi ra hobu su ki sei na hilowa wana pathinin mi him khut a sa hilo ama khut mo mang atun do hobu khanu me di ji ki chi ta na ki mu thei ta nei ya chu Daniel bung ge chang som la lin a mun thing su thing am ti pen hi wana hobu mun thing ki sei na zo hi ti pa chu ki chi ta na ki mu thei ama wang hi chi ni sang ni le za thum zo ting le wana hobu pen chu su thingam ding thutan na ki panding a hi ati pen chu hi su itia ki panding ham chu le itia ki chai ding ham ti hi bung get na pan a hil chen ta po in hi chu Daniel jong hin hi chi alum dan pi ma wa jingin iti le Themgao thilmu ka mu pen iti le ki pana hi chi Themgao thilmu ka mu pen chi ti le gui lung nam ti Daniel lung gui na ai Daniel le het thei lo ze in Daniel bung get na pen hi Daniel alung don na le adam mo na zin akitsai hi tina sei nei Daniel bung get chang som ni la sei gi na chu zo win Daniel ki ti pa ke zong ni khu pha sungin kati za be se zingin kanat lo tai adi so pite ho Daniel lo hi chu thu het thima a het zo lo in a het good te de ba het zo lo hi a chu nat lo he ti ai le Daniel le het the lo pen chu iti le het thim ngam iti ti nga le Daniel bung get bana aban zom pe chu bung ko na hung hi hi chi bung ko na pe na hi Daniel hi chi sung chang thu ai het thim dan a ke sei in Gabriel van tilen Daniel hong sei pi dan ki chi ta na ke mu in hi chia thil su hi phem ti ti nga le ga sim hi ti win Daniel bung ko chang som ni la khat na chi ti na sei ne hi ta ke man thu ka sia taw na ka ne ya ke ma chon si le ka mi Israel de chon si ka phun a ka pathin hang thing dia pakai ka pathin ang song ka thum ne si ka pu la tawa thu ka sei pe hin Themgao thilma ka mu ma sa pen Gabriel ki ti pa chu ni ha lam ki leina gan tha phat don kun ham be bun kai nga ong leng lu tai te Daniel bung ko na hi Daniel ki ti pa hi ami te Israel cha te chon si jing phat wa hi pathin nam than na pai mong bu ai tan ya chu a pai mong lo na te ding ai Daniel hin chon sik ngei da ma thuma ami te chon sik dong so ama chon sik na a ki sei tha chon sik ngei dam na hi taw na ni man he bung ko na pe na hi bung get le bung ko na phat so ta ge bo me kum tam ta ai hi cha Daniel le ami te chon sik ngei dam na te dinga a chan na te da taw na ni man lai ta chun Gabriel ki ti pa ong leng lut in Daniel Themgao in masanga an het thim thelo bung get nai se pe nu chu ong hil chen ko ta nei chai hi tin an sei tai Daniel bung ko chang som ni le thum na chun nong tawa ki pat na lama chun thu khat ong pot do jingin hi chu na sei pe nge tian hi nga hung khai je nam ti le nai ha ta pathin ngei lut hi ye chuna thui phate changgel tu ilang thilmu mo dong chu he khanin ati
Daniel in ami te chon sik ngai na dim ngai dam na te dinga chuta la Pathin nam thana ko na apei do lo ni te diwa chon sik ngai dam na taw na animan lai ta chun Gabriel van til hin masanga Themgao thilmu ni sang ni la thum tung cha hethem thelo pen chong hil chin ta in ya chu kan sei pi ding thu pen phatah ke chan hethem nanung gyal tu chan ti so pi teo ni sang ni la thum tung chang pe ain sei ding ai ya chu ni sang ni la thuma po na hi Pathin phat en tan la pia hi chu hap the som sigi pen itiu chong hi di hi che the som sigi phat sung ka hi Israel cha ten ki si na nei wa Pathin abel wa nam han hi na wa ko na apei mang lo ding ti chu phot chit na ding ai akitit na phat hap the som sigi hi ni sang ni la thuma ko na cha hin tan la pi in vet diu ji phem ti ting ara ama sa pe na hi Pathin zurte dinga phat a hin tan do hap the som sigi pe ama sa pen ni het sin hi ti na hi je phat sung si sai Israel cha ten Messiah chu a hethem wa akisan man wa le nam han hi jing deu akisan man ta lo wa le na amo dinga nam hai na chu pe lo ding phat chui ding hi ti chu Gabriel van til chun Daniel hi ong hethem sa ai hi cha chun bung ko chang som ni le lina chun hin sei tai na mi te le na khupi thing chung changa su khil su be na ding na chon sit su mang na ding ati chu Israel le amo ke ka ngana Pathinin su thing na ding ki guiz na tha sim num nan an sei ding hi thin mo thoi na dim tun son adi pul na ding Themgao thilmu khap na ding mun theng jong thau nu kit na ding hi kumzat hap ta som sigi thua ki bol sai tai di Themgao thilmu ki isim tinga le hen ni khat ki ti kum khat a hi ti hi ki chi ta het anga in hi chi hi adi dia Daniel bung ko rai sim tinga le hen adi dan aleng lo dan ki chi ta na ki mu thain vet sa na in Bible number bung som le li chang som thum le li ho sim tinga le ni khat kum khat a hi ti Pathin Themgao thuil na aseiye na ki mu in new khat chi hi kum khat ma ka sim dinga hi adi Israel cha te ko ma hi ban ding le Ezekiel ko ma ni sei kinin new khat chi chu kum khat ma ka sim dinga hi adi kinin Themgao thilmu hi 1 day is equal to 1 year hi di ki chi ta het ding hi chi principle el chi formula chu ipan wa Daniel hap the som sigi chung chang le ni sang ni le thum chung chang pa hi ini khut do di hi hi chi hap the som sigi phat pi pen chu itiang ki pan ning ham aki pat na ding phat chu Gabriel chun Daniel ko ma hi ain sei pi tai bung ko chang som ni langa na sim tinga le ye chun khet thimin Jerusalem ki sim phat a sa phat ding thu ki sei do pat leng cha pa thau nu hung ding gei chu ati na ya chu Jerusalem ki sim phat a pat na hi hin sim pat ding ati na chu ai le Jerusalem chu ti ko ma ni ki sim pha ham Bible hi Ezra le kha bui bat tinga hele leng ho in thu pi aza chum ho sein bung sagi na pa chung tinga le artificial leng pa leng chang kal kum sagil himna ki mon he chu kum chu BC zalila somala si kum in he chu kum cha chu Pathinin Jeremiah Themgao ko man ki tip na bonga kum som sagi hotel ke man Israel cha te khong building hi ati pha chani gui runga kum som sagi zo chu artificial in thu pi ni bola Israel cha te chu Jerusalem judagama haubu asisa pen temple chu tha tun do dinga Pathinin artificial sa hi man cha thu pi ani bol do ai Daniel bung ko chang som ni langa joga simjam ki ti he chung khet thimen Jerusalem ki sim phat a sa phat ding thu ki sei do apat leng cha pa thau nu hung ding ge hi hapta sagi le hapta som gup le ni hidinga hi adisu ya chu BC zalila som ngale si kuma chu in sim pana le 7 week plus 62 weeks to igop khomai like 69 weeks ti nai 69 weeks to ani hwai simai le 483 days ti nai in it to 1 day equal to 1 year principle is ating ai le 483 days equal to 483 years tinai 457 BC kuma para chu kum zalile somge da thum chu in sim to ai le 8027 hum cha hi 8027 chu thil kitang tan su in hi chi pham di tinga le Pathinin Krista chu thagau thinga thau anu na hi ati Messiah ki di chu thau nu tinai in ex bung som chang som thum le ke chu similar chen hi chu hi ti a hi Pathinin nazar Jesu chu thagau thing le loupitah thau nu hin ya chu Jesu Krista chu Pathinin thagau thinga thau nu hi iti ko itia chu thagau thinga thau nuam ti tinga le hi chu baptize achan pha choni luk bung thum chang som ni khabat som ni le ni simle chun Jesu Krista baptize achan na thu ki sein he ja chu thagau thing ta sabo ba khu bangam le nu na Pathinin Krista chu Messiah ahimo mo itia thau nu ai na phot chi dan chu he cha chun animal so ta in Krista chu
Messiah hi ti chi tan akimutain chong le historically adi dan chu Jesu Christa baptize kum hi Tiberius lengpa ti taute na Rom lengpa chu aleng changkal kum som langa thin kum he chu Tiberius lengpa aleng changkal kum som langa thin kum chu AD 27 ke tu chane he chu luk bung som pum la ka na ki mon na kitsi ta chalai muna chu historically jong Jesu Christa AD 27 baptize achang mong ti chu kitsi ta na ki mu thei nei Pathen Thu aleng loda Themgao tu se agui humdan kitsi ta na ki mu thei nei Daniel Hapta apat na hi Pathen Jesu Christa hi Messiah hi mo ti chu aki het thein chale Daniel Hapta ki ti hi eihetsah lo bai le na kia di ki Messiah ping nai poi di na ta bong ai la Daniel Hapta som ki pe chi mu chi tele Messiah ahung pi mo nge ti chu kitsi ta Bible chu na phot chi na ki mu nei jong le Daniel bung ko chang som ni le gup som ni si ki sim ting ai le Hapta som gup le Hapta ni ki chei ting le thau nu sapa chu ki pe no ding ati su na chule ama mi tan ta to Hapta khat se da ki tip nan sta boarding hichi ta hachi Hapta khat le ke sunga chu ki leina gan tha su hiding thil tu jong kha ding te so pitio ya chu ibat ting ai mi tan tan Hapta khat nu kha pen som se gi nan ding Hapta khat pen hi phat ki chei na lang mo nga ipiham khat antichrist nan to ning dan sei do win hi chu hi lo hi Hapta khat timeline ki ti mo hi wa mang thei lo hi Hapta som gup le kong cho ki chai ti hi mi lo sin ke su ke ahu dai Hapta khat chu ti da wa mong sa thiom hi chu time chi na hi point na time ki ti ki kham lo hi chi ngi sma chu AD 27 kuma pa chu Hapta nu kha pen chu ke pa na hi tain hi chi Hapta nu kha pen chu hong ki pa na le Hapta ki ma chu Jesu Christa in mitan ta to kitip na semning ki thei na gan tha su ai ding thil tu la su ai ding ate so pitio he sui piti nu gui nan ti tinga le AD 31 kum chun Jesu Christa chu Hapta nu kha pe na dinga Hapta ke lai ta agei lai ta chu hi ta in hi chu kuma chu Jesu in amnesty na to sunga ju te na pom lo in cross a khen be ta ben ai la Jesu Christa cross a thia chu ipitiam di the Bible chu sim ting ai le thau nu sapa chu ki pe do ding ai la ma ding se hello ding ati Jesu Christa cross a thia chu ama ding se thi po in nan tin chu tin zo si ding a thi dan mi zo si chon si ja ama ki bol ki hi dan chu Bible ki chi tan sein isai bung songal thum changa sim ting le ama chu yo su khil chang si jana ki ma von yo thi mo chang si zalen ama ki su gep tai ama chunga chun yo ki thoidam na eng bol na chu tan chule ama ki zet na chang sin ai hoidam sa ta ve ade Pathen Thun na Hapta ki a kalvir khosa ahung ki khat be na pen chu mi zo si dinga dam na hi dan ki chi ta na ki mo nei chudang le khosa thi lai ta la chun ama han ki thoina gan thang su hiding thil tong so ade di ju Daniel bung ko chang som ni segina Hapta nu kha sunga thil hung di ju sei na ai asda le Jesu ni tabanga ki thoina gan tha su hayam masang la ju de te chun hobu sunga hi ni si le kel nguya ki thoina chon sik thoidam na hi ani bol jing hi ai la hi chi pen zo si chu Jesu Christa kalvir cross a thi ni chun ama hin hi ti ho zo si chu su hai ta na hi koi mu cha kel ngui tha ngai ta lo gan cha ki thoi ngai ta lo na mi zo si hi e bon cha wa Christa ti sana chu e hat do hi tai ti chu ki chi ta dei mu sa na hi chong le koi zo si huhhing chang nom zo si adei bang ta ho bu san lu the lo zo si chu mi zo si tai lu the hi tai ti san dinga pun ki khai pen nang chu achunga pat nui lang ani ke hata nei ti ki chi tan ki mu thei ya chi va ti ngai le Jesu in ki khan na zo si bang lai kha tan zo si chu Hapta kim le Hapta kim a kal vir khosa ni ki khat be lai chun ani thia chun ima zo si so hai tai ti ki chi tan ki mu thei nei Hapta nu kha pen chu Hapta ke kha jong ki chai tai hi chu AD 31 kuma ki chai tai ele Jesu Christa thi zo wa chu Hapta som se gi hlen chu kumizat va tam ti le kum thum le ke wa ki re ta na heze kum thum la ke sunga hi EPP thilhungam ai chu zu te dinga a phat ki pen chu kum thum la ke se wa rai ta nei ai Jesu phat lai nom hon ki khian nan nei ta lo je wa hi tai kum thum la ke se phat nei ta ben cross a thin jong a tho do zo in jong zu te dinga huhhingna si bi pen chu a ki chai nai di point ama thi zo kum thum la ke ba so chun zu te dinga ki khian na phat hi a sun kum thum la ke pen so ki khial na te diu ti dei se in aseiye te hi thupi a bol kin aseiye te hi mang chakin aseiye te ko ma chun hitin Jesun thupi ni bolin som la ni sol do chun Jesun tin hil chai di chu
chidang nam dang te kam sung le samara te khupi ho zot davin kelmui mang sa tabang Israel in sung mi te nga chi zowin anin ti zingi chidang nam dang gam dang ho ahin pathin thu sei na hin Israel in sung ho boin thu sei na livin adi ayetsu amodinga phat ki pi hi hom cha bo umaitan ya chu sei ri ho jong hin mundanga sei nai lo dinga hi Jerusalem se Israel in sung se pathin thu huhhingna thu sei dinga Jesun and Sole hi da chu amon huhhingna tu pa cha pamman vai le amho akona vani pompin huhhingna ke pan pa apom theding amoi pastor hiding evangelist hiding mi ho hi ei ho hi athungai me me ding huhhingna ki san me me de chi hi di ai lai cha pha sungai amoin ki khela nei lo wa Messiah cha pom lo wa huhhingna cha pom man ta lo vai le amho thim pu chi hi na pe zo e ho chungai ki transfer di ti nai ata bai pi tam kum thum la ke sungi sei te 9 tom kit bin hi le 8034 kum chun hobung dikon thagau thim pi da Stephen chu pathin hi mong chai pathin thu lo pe pa an sein Jesu Christa ti pau chu Messiah a he ti chu zurte hi nga sani phong do ta nei a hin la amo chun ata san chum powet hi ta sang chun alhung hang vin Stephen chu sunga ani sengi ani sepli ta ve ti chu ki mo nei ti chu 8034 kum in Jesu Calvary cross a thia pat Satan pathin na hin to wa kum thum le ke chei kum 8034 Stephen sunga seli ni chachu an hi ta nei ye chun chu kum a chun zulate in ki khelna nei ta pawin pathin na modinga hapta som se gi phat Daniel hinga an tha ani phat te pi pen chu Israel cha te in aki san ta pawin Hiche chun hiche kum a pa chun nam than a hi na wa pa chun pathin a pe mang tai ti chu ki chi tan ki mu nei hiche zo Daniel Hapta ki chi a ki pat chun gospel ki pan pa pathin masanga Israel in sung kelmui banga ba mangsa Israel in sung hoi nga ki pan pa gahelvin ati ben chu tu hin sei ti ho zo si muncho ong ki the tang ta bin Gentile hola Greek hola ai le hoi lai vanui pumpia pathin bu helpen ta bin Gentile adinga pathin thu hema sapen chu Cornelius iti pau chu hi nei so pitio chai sei num pi penu chu tu apada he ibati nga hele zudate Israel chate iti ti ho zo si pathinin polama zudami te po in sunglama zudami tai ati su ki chi ta na to ha e ho zo si hagawa Israel hina cho epi uta ne no Jesu Christa na ta san vai le Abraham sun ne ve ati su to ha ho chunga chu hita ne ya chu namlan a hi na mom zudate su chan ning thui bible talo he ti su ki chi ta tu na hi sei ro no in Hiche kalwala twil zo si chu twil le me ti chu ki chi ta mu the he ye chun hapa som sagi pen chu Stephen sunga seli kumu 8034 ki chai ta in hiche hapa som sagi cho kumai sele kum zalile som ko ti na he achu ta le Daniel Themgao hinga pathini nisang ni le zathum chung chang ani pi pen chu nisang ni le zathum sungla achu hapta som sagi chu izrte dinga ani tanlhah pi tua hi nisang ni le thum bena chonglu tai ti bin ai chapta som si pen chu ye chin ta win nisang ni le thum sung chu a prophecy apoimo pena thu pi pen pa chin ai la nisang ni le thum ka la chu a them khet chu zute nga pathine ai tan ha pi me isei bang me zuten Messiah pam to win ye chun moding phat am to pon hi ti chu ki sei doin ama wang nang la ke ta banga mi ma la hi huhhingna chu pathini koi ma cha apai mang di poi ti chu isei ro nom ki ai le nong chi ke tevin Daniel mungge chang som le lina asei ban chu ka sim killer nilha le jingka sang ni le zathum ge ya hitai ding zo de la mun thing jong na ding dola ding a hi ati mi sang ni le zathum ki ti pen hi one day accord to 1 year principle ji ati ngai le kum sang ni le zathum ti na ya chu kum sang ni le zathum do ting la hin pathinin vana thutan na apat ding ti na so in BC zalile songa le sagi kumaju in simpana hile kumsang ni le thum pen chu AD 1844 kumachung lung he ya chu ichi 1844 kuma pat a chu pathinen leisi na thim pon kum si le day of atonement kiti ni bol bang ba chu pathinen jong vara atonement kiti pen chon sik thoidam na to nang le ke dinga tau pi na intercessory work pen chu van ho wa apat hi tai ti chu ki chi ta na ki mo chi ne 1844 he very significant years ai in chi pathin Themgao to say dung zui ta anugui lung
Pathen Thutan na phat ni ki pan chu atonement ati su at one man deny mi himle pathin ki ka ki guizat na tan sa pen chu pathin avela le atha do ki da atha sim na pen chu ain se na in pathin mi jouse huhhingna om na thading le eima hi na chia pathinang sung ibelai le huhhingna theina chu vana hobua krista in nang la ke dinga sei champi da na to chu thiam pu chung nung hi na to na pa chu tu a chi ram je ya thiam pu chung nung na to na pa hi tu ai chi zinga in krista nang la ke dinga thiam pu chung nung nga pa hi ti hi I sei do no me tu ai pathin vana thutan phat sungai ai ho jing hi tawin hi chu thutan na pen hi chi ram jing ning second coming chan gya lung dei tain hi chu thutan na pen chu ki chei ting le Jesu Krista chu ding do a mi thing te puya ong ni khu chu ding ta hi so bi te ho ding pha ho ma sing ta in zu te ding phat ni ki pi ai ki chai kun ta bang cha chu ta jang i ho ding phat ki pi ki chai kun cha hi ta in Krista in kong kun ting le si na gal thu thang gam khat le nam vai khat ki dawin tin kil han tin leng chon tin na hi si langin tin ati za ka el si su tu hin so ke ta in pai Jesu Krista dong adil sunamul ataw na muna ko na adin do kun sa hiding in ta sanum ta nei ya chu phane ki no ma bazing tain in ku ba chon sik na ei hen o tang ho zo sia ko na kilhab la a pa kan sung building ai kitip na oi ya chu Daniel Hapta iti benong chu chi ni sang ni lesthum in su na kon in hetchin ta win Daniel Hapta kiti hi hapta nu kha pen wamang sa 7 years tribulation hum dinga seya antichrist in nine to dinga seya hichima sa chu pathin hobung ko thima la to ding kiti ho hi 7 years hapta som sigi chung sang to ki mat nai ma cham poi ti hi bible ko rai mu do che so pitio hichi thuta chu hi in bible in ahil pen chu hi in ai la mi hem tam teng hichi hethem da po ni ya chu gel kho ta le Krista a ki ngei lut na inei na zalwa chu tu na hichi ngei lut na thu chung ki sei doi di chu pakai mina ka hin phon do nom chu hi tu la ki hil na di lo tam ta 7 years tribulation ki ti ho rapture secret rapture ki ti chung chang ho iza kai ho hi biblical support mo hi nam ti hi video dan ki ti nong le phatike cha in sei chin ni min pakai min ki ti no ve tu ni sei do ho zo si pathen pathei bu pi ta han